Ka National People's Party Lau Sotun Union haka janmiat si sajan kala penkop buram yaki rangila kai krikan jong ka Lau Sotun United Sports Social and Cultural Organization namar ka jingla jong ki ban kiu shaka kerdan First Division jong ka Shillong Cricket Association Cricket League menta ka samay. Yakini ki rang kai la penkop buram da Chief Advisor jong Menteri Rang Ba Padeiru Working President ka National People's Party Ba Hamlet Darling ringkat urang ba snong kalau sotun ki nong elam ke NPP lau sotun ki nong elam snong pat ki pai pa nong song snong. Haba keren ka jinglang uba Hamlet Darling ula ai ke jingiro ya ka kenhu ni le kai cricket jong kalau sotun kabala kiu kordan artan haki ni ki arsnam na ka Third Division siya ka First Division. Kum ka jing ay mensim, uba Hamlet ula ay tiru ya ka walk order, ka ba laylak tingka siya ka club kanang makinla ban pentulon ya kam na ka benta ban kintiw syusyu ya kam ile kaya katan. Na kalyang urang ba asnong ba Harry Bird Renja, ula penpaw ka jingkman ba ka club kala kiw stat naka Third Division siya ka Second Division but menta pan siya ka First Division ula yaro ya ka mensim yarap jong MLA barim uba dang bateng ban kershan ya ka shnong bat ka bit ka biang jong ka shnong klemda kernga u kapten ka kenhun pa Hilarious Thaba ha ka jingkran balingkat ula penpau ka jingsngongu yu ba Hamlet bakila yo ya katay ka buram kabak kempat jiyo menuru kum ki nongile kai krikan. Hagani kasi la yo ru ika jingran no ba R1 kar bat ba F Lingshang ki bedai ki nongelam ba khamat ke NPP lau sotun. La pensyong kun ya ka jingalang da ka jingshim bentalang ki sengkintay ki samla bat kumju ki nongsyong shnang. Kaptam lagi players minta kasih ngai kumulai kerpang lu ibaham namar bayi musim lain orang ini baik ila penuan yang kini ka si bayangi kini ila kai cricket Houston bagi di tu no ada kasih nombor kowe ande hak por muncul kini ila cricket Houston kemudian berkusi kemudian batet itu tay football ande minta ngiru isu sarong ba yang cricket Houston gila itu no But kebasan tu nak kalau bahasa Shillong berak we, what kita lagi we bagi jadi benda kita pilih hal benda kindo bagi tim kasih kita lagi tim Lau Sotun. But Lau Sotun ni le betang para kena kasih we. Impi siapa we bagi jadi benda nomor kena kasih jungi kita bahasa sah. Ke physical fitness kita. Tapi ke dunia nak tahu we jadi itu. Ai kumlai kelum ya ke NPP Lau Sotun unit. Kepala kan mau menle burung. Ya kini kena kijungi, ya kajing trace tamu ki, akhirnya ki arteri di sana. Namar ba, lengba kajing trace tamu ki, mengisala, menio menilum nilang, kumdi na benda, penperkuburan empat iki, ya kajing trace tamu, kabamaki, kilayo, akhirnya ki arteri di sana. Kata usnam arjar arusau, pad arjar arusan. Aga jing sisya nadu ko tournament ni kabaki KSU Central Body kala organize ya ka khasili untai hapo pulu kata Muslim arjar arfulai asnong majongi kala shuren salit aga jing sisya ngila deban job ngila deban yo eka arlak reitang gawe ka bol ka bangi bakala na kalian majongi ngido eka arlak niyo no skai sila Ndray ketua kadai kalasan, ia tim berjungihi kaba house nem arazar arsabat nilayo ia promotion kata nak third siaga second banda ka second part house nem arazar arsan mentangil apoy siya first pat menta house nem one inside pun clear part panile ia ka first division secondly berkhoi kadai hi kajingi trishtam kum ka team Hot Shisha, Kajingdon Gate, Cricket Academy, Kalalong the Blessings, Ya, Kashinong Majingi Hamtam, Namar Kajing Shimkia, Jong Barkhoi, Cricketers, Jong Club, Namar Barkhoi maximum he, Kidei Kina, Belekai, and Din upon Shinong Majingi. Kalong Pasotanat Pad, Halfway Day Pad,
Kabangi ada kaya kali syaitan sepuluh puluh nihab yang mendupan bat kiwei kijet benriu kibak hamlong advance yang kini kajing nakai. Mereka kalau dege pasudanan, mereka cang mengilayo promotion hakiki arteli kisnem bagas nong macam ni kalau job baik kado ke first game abaro arteli kisnem balong champion ru klam dalam ya kini game hakiki pro arteli kisnem ini barakoi kedai lemba kajing tray shitom kajong ke team hi barakawai ha gampul ia kapol na kabenta ka practice jongki on concentrate balong disiplin. Sudiro banai keplain dia ban congratulate dia kalau satun United Sports Shirt and Culture Club kerpang ia ke cricket team kapayo ia ke jungjok haki Arsenal nanti nak third division cakap second division ban nak second division cakap first division kepada jongka Shillong Cricket League but kalau syah ke Burom ke Bukrau ia ke Shillong satun di Burom kawai lembah kajingla jong ka cricket team jong lastun banyo berkiu support ka first division kani kadai ka Burom ka jong snong lastun hi Burom kami kublai shibul hi bahep ka team ka jong pi ki bala treshtom ki bala minut lawan ra ka Burom ka Bukrau ia ka snong lastun hi Burom kami kema para nasional ia ka Burom bantian ida kedua kedor kumla ladau beri urus ba kado kado ladau kwa Burom bantian dak pisah dak kedor omla hendrai ya ke Burom dai tanda ke jin lenadi ke jin treshtom ke jin minut ka bala penandra ya ke Burom ba dai ni ba jin treshtom jang ka cricket team ade po lostun lara ya ka nam ke Burom jong ka lostun habdai bat kajing le kai cricket nasu kemen sibur ba satun kala kiu ba bol gilian bat ka bak ham suk betolong ba ka kiu baru habre ba ka sports la satun ni kala ka basketball team ka bakhan ba bat ka thai bat senrang ka team ka bakhan ba coba la na tip la saki kala ka team football ro ka bakhan ba ni polo satun bat menda pader jingala bat kiu se ka first division juga cricket league nasuk kemen sibur bakal lau satun kergas nong kemakiu ha hakaliang juga sports udah kas nong tahu kakiu hakaliang juga sports kemau kita gede kidat kisin kibapa nam kas nong tahu brokobi bodoruhi darah barok kikun jupi bascom sa alo satun kilogan bom haka sports haka badminton haka boxing haka cricket haka terter lag magi kilogan bom haka sports kata kadai ka jimpha ka ye kesem kata di jimpha ka dong kata di jimpha jogas nong hi brokowi ai bagane ka jing long jok song sutun ka jing kiyo yang di sports kan long ka lukusai ki wei wei pada kisno ki kena sama ki hun sama ki mishman hakibdei barka sports kalau ka komsan tambah hakajing jongi buri bat kumbala keren mede iba heb kapten juga tim daki bun propose nem laile cricket hani po shola satu ndrai le tang kajing yaine non kajing treshtom kumla kran hai bane phila banyo yerika thong bakta ban kiu chapo ka fast division kajing kuble ka bakpan nam ta chok phik tim hi pro ko bai namar ba la treshtom phila binon bagna scam kadam sakut tengah kata ndrai nang singmat kum ka team kum ka snong yu pendang demi sibon iki players kepada bat kajing le kai cricket ga ketmau lawan ban play ya ka academy cricket academy hang tei po block 6 juga Shillong Cricket Association hak snam gradam le ban play ka cricket dari hang tei bakal mundur ong kap tu ti nangin forsun ki misha ki players ki ban sim kebu ya ka tei academy tengaru le bo kumla kentu bahaya punya ga kentu bi national polos tun what plan day ya ka tei academy hang tei po block 6 ki bo buram ki noksha nong ni baniyo bandan pada academy kile chapar ke chalar bun gran sport Delhi gran sport Mumbai terter baniyo bandan pada academy remote ini pada
academy ke ai jika cricket kuan hi hapok ka song jong pi pinan kam ye kini sim ko bu kini namba kani thu ipi tetapi long ki bertibit dia minat bersama kerja cricket dan nak lihat ke juga kumulong mene kini brio bagi ke sports kini brio juga syamha ya ke sports kalau harun bertaru nam ta jong pi kom kalau sports club pemde bantu je kermen ngang do mereka nang ka ketika mon ketika dia ngang kerja tapi nambar ngang di brio darang i kinu kisnong kinu ki pun semna ki bele ngaji bis kemat mana ka ketika mon ketika dia mengapa ban kenti ban penha ya kiblang selang ya kisnong ta pro ya kan no ko boha ngare bani kong do ban was kemat mana ka kerja nrejak bos dia lain ni ba nam tenang tak kecing bahai juga senong kecing bahai juga kena semua ngalong bani kong berdekat berkesan di kesnong ya klub hi pro obey di melakukan mana bakrau pastat sibu kejekan jongpi berkemaklam manta poklo satu pi ngam ju kam i kesnong bang jerum ngajumi takkan mau pakai derbar senong yang kedua yang jom bakrau bagi kompetisi yang bakas rok keladu dia kalau semua kok kiwan berkedua yang berkompetisi pang jom serok berkaru alamat dengan sendiri dan kamu dia beri sendiri ada syom kasro kelas dia susah tapi bakuan sports kelas dia susah dengan lagi dan persiapan dan preston ban penjo ya ketika skim serok kejompi dengan kuat itu bagi ketika skim serok manta lanang sena kasangshom yang penjo kekam kelaya pitch pot bakuan waktu ladem bakfur la jendep saat sebentar stay nong nong isya tak dia apa ikor kita ingin bersama pendap yang serok nomor isu tu dan kesini serok kata ini kawan kamu tak biasa kali kembali kata apa yang ini kami lanangnya cuma naik play ki perlu penduktua ki lanang terai kan kepisah tibio padio ada kamu kalayan kan ni kami sih kejungi nama tak kejungi betul yang joga senong lagi pro dia ketika serok terai kedor kedong basik keluar satu samlang dia ingin seperti yang sanction edisi forum ta bergerak minta kesnong ta ke jompi tibri ke ummah di ni hamni po asal sutun ru lemar bang jule review meeting ga kakam di po asal fi ummah di ko bolang ta sabab kadang bir kadang yang hamni po asal fi ndre ka jin ka ongoing work kadang don sebentar itu saya kadang don lemar ka tu skim ret ra ra dap tu ka skim JJM ru ka ba men penyo mana sanction nak ni ka ba sin po ron re pnai lang tu ketu kelayan di ko belum tahu kam kita portion lebih kilang ya kita belum kita bergerak dah ketika yang jokai somtau hidup borok away. Tiga kisah kita like waktu mai kita itu ingat di bawah jumpa na mandi like keren dia keniru di persen percaya kerana kalau kita jumpa dia nanti kita jumpi. Tiga kuat apa itu kita ketika dos yang kita bagi setahun di blok 6 kam belum tahu ada kembali hidup 1% di dalam penduduk matrai besar kita ini ban pleno yang tiga di studio kepala staf itrapa ngapa yang tem menagani kesin ngapai pokok 6 dengan apa yang itu di studio ngam mundur bakal tu ngam ti pilangan orang Indonesia lain yang gai dan tuan pikai ketika jeng he kepala bulan praprotam ketika studio kepala sanction ketika kamlayan tiga persen dan pada berdua atau sudah dia pleno kita boleh kerja mentoy nam dah jumpi kenal snohi poro ubi tiket pula ini kaya juga ini dalam kap ira song dah kelong hak lalu kerja apa bidon ke klub berkata bahasa kunjung di dengan kan nomor lagi di kibri berkerja klik banyak tay dan berkerja dia jom song tahu di poro ubi di ngatip baga Lawson Sports Club keran kurma dijeblut mau lah kalau nggak football lah cricket tengah suka beri tu ibu ba pi kami nak senang pihak aku play itu kam lalu kita pasang lalu ke sports club nampak kini kita di sports club untuk ibu kiri kam kinong kam present kiri kita orang yerwe dapat ibu nama orang tik kita tiga orang berai tang ibu buat di kam itu kan no kerja ngam suai ilong nak ngam kuat lupa sports club dia lihat football 10 habis saya pisau lagi kena bekam. I will spa play, but pendiok baisha basol lagi player. Seperti yang bagi biangkan beri kamlong kita.
Kinang kita juga sports club kilut bat bor besar. Pada kecil klik kepada kerau bagi ban say di kena ban play platform tadi kena bila pandiakai di display ke paper. Tengah ai tu lebih nayam juga sports club juga termasuk kita bagun berpilih kita match kemar ban kit dia kakak. Supaya kita mapi kelengkap sports club undang cricket sekretari football sekretari kapungan undang football undang cricket apa tu telah aja saya kali ikut nabi kecil siang sih stay dari kini ke Darbasnong ke klub kidon sacrifice dia nak tak bid kebiang jadi kun di Song Suli Broadway ngan long ketika mana terjadi topi buat dua cekermen ini terrekan ke babi tenam tak jurkam jaga klub ngala persang ngala prio ke skim daga chief minister special development fund lailak daga ke baka klub kan pek jurkam blok football dan cricket ke baka mangkumta dengan IP ke ke wogora ke bala bit abian long shudok sama betul dan kolek ino ya cek ke jupi di yang kan kata para mengi di kerja isu ada isu mo marba i ki kam kena jam pani lagi kan punya ni gua simirola ke kampau nujumut mo di ai ki kam pani kitrai ke kam kusong trai kam sports club trai kan pendidik beri di kena sesnong jong lasu ni baro oi jika gebok rubang ke baro sesnong jong lasu tun terbang ya kan terbasnong kepada kecil klik ke kerawa ke shopstone gelanang he gelanang yar ke profesional ni kelak bun pak kamdei ke pasuk dari tangguh jika pada kalau toi long si teli ya kita dijesu jemun kita rekan-rekan lalu kerja bakal hayang tai ya shom ya ben baik dari persiap sudah pada tiga mati kemudian banyak tai nanti kas nom pagar bi borok koi jika semua ban ya presiden Sri Jangka Lastus Bos Club mengenai di bawah kepada lain-lain.